Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Students Union Nongpo Circle haringkat kispangut kipat ba kathan Nongpo mentara sengi gilami pat ba syasurak ban pelongi ke jingyat pat ba komisi benta ban pensngau syakibor badi kmi ke sarkar halor ke jingdep bakha kha jong ke boarding elektrik ha kathan ri bhai bat kham tam e ha ka sor Nongpo ke jingdep bakha kha jong ke boarding elektrik kham tam ha ka sor Nongpo na ka por syakapor kelawan ra bat bu jing e shikat dei ki samla puli ki riu seng kam seng jam ki opestrai kam badi ki pat ba hi baro kumta ka seng ka bapet ya ka khia ka son ki pat ba ka KSU kamla ban supet tang de ki khman hanai ban de no da ka bating e nang ni shakman ha ka ni ka jingyat pat ba ka balas jang na ka NSCA Stadium Paham Sim ba penkut ha phalau ka opes jo ka MECL Nongpo division ha bala penong ru ya ka jingyalang lingkot ka balawan ban ajing kren na du kinong yalam snong kinong hi ka school kinong yalam jo ki wedi ki seng bhalang baru no president jo KSU ba Ferdinand Kevin Kharkamni hadin jo ka jingelang balingkon na kalang jo kinong ilam ka seng lalit ru ban IT ka dor khasu deputy commissioner kri bhai district nei namar ka jingbam dan ka jong ha office stay kam ya ka ka dor khas la IT no additional deputy commissioner kri bhai uba MB tongper Kani ka jaka ka bangiyang menta ka de sim ka banikong hanyo trik ubanai September araja kadar ngalayang hangi banglan kunu e kini ki officer ki bapet jong kani ka Energy Corporation nilai ya ka dor khas pat kumjuru hapo jong deputy commissioner kadon ka coordination committee ka balalang khmat ka ulid GH Kashalor kaba laidon mentalang boro ki snong kilong wasnong giskit snong kilong kumi ki pun samla bat ki school beper bat kane kasin kaba hadin khan wisnam ka jiya linti ke jongi na po pamsem bat hadu hangneru kadong long kunju hendrei ka jiya jongi munchwa hausna maja kharar kapadon ka forlin kadon tang ka tulien kamut ka len kaba munchwa Ray menta kadon ka polin bat ka service lane hapo no po yoi ya ubulum haka khamtam e nganong bai hapo headquarter ga jungi kala kustat hado ka tata nado bakawan kanika polin kibreu tinong songyo tinong sang kam lajong kilabun bat kata ka connectivity jokiru ki khamsuk sapo asam Ray kai pasusi pat ba minpet ya kane ka boarding ka badai ka ju hi ka bulum namta ka roi ka par namta ka kiu ka jilla ka jugi kanam sahi ka ju mushwagi don 33 kV/11 kV mantaru live voice nam ganawang kumju hi kajikli kalong ba lada kita ki substation ipet yang tai 3 kV ba 11 kV hidon ki fencing ki bolong pakaba hoit ni sotu ya kai ga jumut ka mangamut ban keren na sotu ki ki observe ki badan ni hapo jong ka energy badan batru hapo ka distribution hidon ga jinge ka bagian inti maki nomor
lada kimyo hi kata ka support na po jong government lambao upaw minister ka ya kiru ban pasoy kanu no ka jinge khamtam ya ka jinge lenti ya ka load shedding lane ka frequent breakdown jong ka electricity hapo no po ka balik headquarter hari ka ka ba nga kwa kon dokti siya piki officer ke jingduna ka ba ni jusem dang gini kita yo balalet woi u samarang ba banyak ya ka baik ka jung politi muhap to sainar wal lakwa ashen the pi paidin sikna balalet kibon kebret kibalakai kipoi libat kete transformer nomor komdon fencing ba kebret ba pli giptip ba udon utau boarding electric hate po transformer kipoi hadu ba khabdu iga kti la net kejat joki kidon kilonging kini kipul kibap dian kibalarim kibala sarang kibala ai kaji ujor na kasidong lai ujor na kisan samla ba MCL sobay ya tiyang no namar unir ulaban hap hanu no por ba pulong jibasaw kataru kadai ka failures nam tajuki namar ba kin ai be kadaw ba mapi kibasim ya kadai kalai ngode kadai kadong pihak Yesu hadu sanpo jar uipul ban pendap hangte hajaka lagi berweng no ban replace you borim kum kita sedam wat lu pindapan ya kalai syakawai pat ka no marjan sidong kalau don lupa ya kita kipul ru pihak pulut i kipul la menong ar laiteli kasbu de we sanpo jar laiteli alok silak sanpo jar itai longing imut silak sanpo jar in punyo iying ibatang sanpo jar haplut silak steng namuta ka electricity kita di Filius namta kini ki sarkar akan kini ki namtai sarkar hangne po MCL pada po distribution wat kabaso kia hadu kata kabolong yangi kum kinoilam iwan di office mata kadi kesin kabalai hakabar berkong kabar ikwa kendu USDO lembaga jono po circle haba kapau yang bam dan po berkendu nama kilas tu ya kai kabang imut berkendu kade bet haka frequent breakdown jong ka electricity pono po ka ega ba so to malai nga so si nga galong ba kisong nga kete suki kung ki officer hindi kim tepat ba kide ginong sakri pa ba dani kay kiten pareng yung ki government servant sa kamram go suki ba kindu ya kino ki kunhon haba kidon ya ka jigso dani ki jigpan pa go suki ya ka jigso si ha kom tekam go suki haba kilong kita ki gentleman kini belum ki bakloi pan pedang yeno do pala ngi krempat ya ke ei ka ba hidu mesim haba ngi kren kan headquarter ka bong lai pois dam ladan ngi pan ya tu klur bodon po se di benang benora asni spo ngatrai mono inamla banonong pi ngi pan ya ka badai e nidon ka umyam stage 1 kadon hadu 36 megawatt nidon ka umyam stage 2 kadon hadu 20 megawatt Umiam stage 3 but 4 60 megawatt. Umtro hydro project kadon 11.2 megawatt. New hydro project kadon hadu 40 megawatt. Killing substation kadon hadu 400 kilovolt. Kaigin ka sige bangin namla banyo ya kita ki transmission ki bobiang. Namar ladang ipek kembaong ki nongkren mende teng i sulai ba kimbu headquarter yani hangde apo nongpo nomor balai kaboni kadon ya ka substation ka basis pa life RKV but life like KV ko umiam hangtei kabade head office ya distribution ru kadon ya ka shispa life RKV kanongpo kamdei tam ka baai ya kane ka boarding electric tangi kisnong nongpo ki bamarjan nongpo hadu ki undan hadu ki marngar hadu ki imsaw nong karai hadu ki liki arpumer umling terter henrei nasoba kini ki samla puli kita hangne kidei kita kinong simnanti lali ki pateng ejungi kum kita kinong ilam maso ginai por ekamsial kintrei stom khambasyu namar ngitip baka sorkar kanal sadon jengut ban manra ya ka substation ka basispa lai po RKV hangne punong po penting na ba identify ki jaka ki batkala ki banlong kita ki jaka ki bakloy menteri kam balada kimlong hakini kiski ki bawan kini ki banai banwan
Ngin petikena posis non ngin kam ikini ki artli ki batari kam. Hari ngasopat kum kita kibawan hangde ngin nampasakai kapor. Nan penbena ba yakini ki jingtho ngilada pentho bat ngaso wan ai da jingtho anamar tenteng ni ngidakren kibun kibreu kipsutna basngam. Here da jingtho kinyo kapor ban pule apo office lele kinra rashi ngru ngin ai hau sub divisional officer jong kanopo division MCL bat kum juru ngin mi pa nangne da ju biang ngajung mut hi bangili IT ya ka dorkas lele ka memorandum hante apo office jong deputy commissioner Riboy district kabiang muntar bangin petikenaru balasay kasgi gidon ka meeting bat unong mikmat jong kanopo konsulsi o ba Merelbon sim in ailang ya ka dorkas show bangin petikena bangin pedio ya ka sispa lai buar kilobol hapo nongpo bangin petikenaru haka tayo banwan ngili kundu om yo por minister ni kundu ya chief minister ban petikena ba on penulong ya ka jingwa jong ki pai ba shnong ka thai nongpo bat marjan nongpo ya ka sispa lai buar kibi bat lai pulai kibi kubeshibon bat kejipun yang berding hange hapo kadang ke thai po jingi ni broi bat kanta mero ya ka area jong dari boy ni borong goi nagriang ka kasih student union nongpo circle komar mata kasin mengiwan kedai kesin ke bringkong nagriang jungi kun besang mengiwan banikran ya ke jingi ke bagi pai baru susnong jong kene kadang ke thai ya kudu na ke por support nagriang sang Nyawan balik kundu ya dibor beripet amnya ya ki mengilam kau kini nong pet perban ya kini ka terat sambor deng kini apa office misal kini apa nagrai nyawan nak santering natung arjara flar kata ada sim beningkong kesin kebar nyawan nak keliu terik geyong arjara flai mereka jingan jingi ke keren tempai sisero bertemu kawasi so kadang kajing snow kia kabangin so la shu bansha takadang ni hab ban mi chakmat ni hab ban support ya ka e ka baki kun samla gi jongi kisang bhalang gi jongi ngai khublai ka KSU ka balalang khmat e kane program la bun gi long kami bala bun gi samla bat ki hab ki barit ki ong teng teng la da don mano bakham dom riang la ne bakham thlia yong thik kom kalai nong po teng teng ni don ka ta jisno ni so sam khi ka ju ka par bat ha ju ka par ni sno dom balai kumbalakran mene daki nong yalam teng balang ki balakran chakmal kabil teng teng mo ka bamdei bang poi kala poi sabnai chakhando ka bakalai pat ki penlip ka bamon ki penne ka bamon kei ka balaja ha ka shipho tarik aso manong ba kun jongau lek x-ray hapo sibil hospital nongpo kasni ka balingkong alek mdon lait kasien ka baaru mdon lait to ni ki bahajam harus surok lese kalau ka bakham suk bangin lek banwan ni perkhatam ta kitu ki nong kendong bapli ki bawan na jingai ki ban wan ban pha sumar hane pro civil hospital jongi tang na kadau ka lek kan hab ad ki kanta bat ka ba ero na mata jongi bikin wan chene no po na kadau ka kali lada ki affair ka por ka mat ba ka lakta eki tingi sosan e do kata ta la dik ni perkhat hane ri boy jongi kum ka aspirational district jong ka jela Meghalaya brokawai nisno batong bat nisno ram ha gaju ka por babalai nisha I kun swet bang nisha le me na ha baro kilian namar babalai ni ha ban nisha kamat kine ki khna school kum bal ong kine kai mene chakamat ha ga jaka bikin don ha ki kamera kelas ki jongki ha ki jaka bikin don ha ki kamera rekod ki jongki ki ha ban nisim ban tala na ne ka ha ne ka si ka bamta de na ka da ba kiru gidam ka ju ka jingkhia ka ba kum mangi baro ki pai ba no shonong ha po jong ka ne ka no po nisno bangi ha ban mat e kita ki jing e baro kita ayu wakil ayu apa office haga sipnai ketulop jungki palat deki hajar bat don ru bala poila balai kata ka kam office ko jungki kadai taman pas bil lane taman banpa se kita ki file ki jungki kim cepat ya ke jinge jung pat ba kam tam jungki kena pule bat ki samla pule haga dong ga than ga jungi bat kumju hapo ke distrik hi brokawai kumala kran shikman ke industries hapo ke distrik ke jungi kibun hadu kata balan bagar ti ay kislam ke baldat milapro babun hi ke industries kibun syam la siu belat tikna
bat kisyaram palat bagi klur bat kita hatul kinur banlei balajai laradon kilongying kibom syamlasiu yaga belai yaga por gopian kila syawat bat kila syadu kila duro kalait ke jungki bat nisyamru ban gigi bawat ka ikut berun-burom kaong bakal electricity kade is not luxury but is necessary kade gebron kam yau patba kade gebron kam we hakaba kumno ngila ban tembit tembiang yang kam dijam dijungi langi phai syagi putri kam lajong langi phai syagi school syagi office kam ber tilur kam yang kata electricity kay kapangilayo hagi digisnam bat gipor kibalalet no bat khamtam nakakentian jogi menteri sarkar kadaw kabahakmat kabaki ay kalong namar kadai namar kajing duna slap jong kamay mariang kajongi kabakloy ban keno bakadai kamay mariang kabapenduk ya kalait ladi kakaren hapo karib kabai kajongi bat khamtam hangne hakariboy district bat kumju hakanungpo henry nakaway kasnam hakaway pat ki menteri sarkar kilait henry ka boarding electric hapo kadi ka jela bat khamtam hakadi ka jaka ka jongi kalong kumju kay ka banga sokya kalong namar hado manta lese nakaliang jong sarkar kampat syamwat ikidaw kabati kana ban yarap nakabanta ki pajba ladapi kali alade kay ka bangin syam khantam ki keme ki pa ki jongpi baga bilat hakapor bal liplat kha kam he ban ya ka bajulong normal denem day namar kata kay ka banga yosok kay ka banga kwa banong hangnay kalong yangi ki pajba baro bat khamtam ya kaseng ka balayalam syakmat ba kaday ka MECL kaday ban ot lanay kamday syu ban syem baro ka bil ka bakaay tanray kading ide ban siw marsyeteng lanay kaday ngid kalaban long bagin namde ban siw ya katu ipor itu ki banay ki baka MECL ka pelet light kha piko bor na em ya kata namar kata ngi nakaliang jonga ngadawa ba nakaliang baka MECL kamday ban syem ya ka bil light hakitu ki banay ya ki ba ka laot kha ba ka next camp nga dap kajing sokya kabajur kapa nakawui kapur sakawui kapur ba katna boarding hapo kathan riboy kasaje ya kini kam ki paman kapur kabangi pumpai ka ni so terha ka mansim na benta kajing pelik boarding kakha jam kata MECL dan nakaliang jami ngaso bonong bagi patba habaki bat habaki yasmo ya kajing patasla jami sembalang ngatrai ba ngaso komen sikatay ba patba aru akan kapur khamtam kena school ki ai ketik kuman tiga yang ban support ini kumkinong yawam sembalang bat khamtam ki patba agi badan hapo kali bahut hapo kadang riboy jami ngaso bonong ba nakaliang jabatan MECL hatin bakal pelip boarding kakak dari waktu kabil kamsiam laduna hagini gisni arsni laisni ngadangi optiam ya kabil kaba arpnai hak keteng jamai kaba poi hadu raspak tengka nasolno mamar ba kaboring njio le kabil bon poi tek teka songa garai jonga jompi pai pa kumnongin le ya kejing le jom kata boarding hapo athem boy jongi namar bala banam bangidan likely ki jaga kiba katran MECL kapani boarding hapo athem boy hende ni hapo kadang boy ngidang produk ya kabar ding electric ya besar hi mapi pojba mapi ki obsar ki bedan lang agne kapor nadu ki pamen boper bat kinong ikai pojba nang sesnong baro khoy